Besede pod gorom. Sveti vladika Nikolaj Velimirović. O veri u mraku. Bog je videlo i tame, u njemu nema nikakve. Budite sinovi videla. Mi verujemo, Gospode, u Boga. Naši protivnici dobacuju nam, vi verujete u mrak. Kako to, pitamo mi u čudu. Mi smo gle i poverovali u Boga iz žudnje za svetlošću. Otkuda sada to da mi verujemo u mrak? Možete li nam vi pozajmiti svoju svetlost kojom vi živite? Pitamo mi naše protivnike. A naši protivnici nam odgovaraju. Da, mi ćemo pozajmiti našu svetlost, da rasterate vaš mrak. Evo vidite u čemu je naša svetlost. Ne postoji Bog ni bogovi, postoji samo priroda i prirodni zakoni. Mi proučavamo prirodu i njeni zakoni postaju nam sve jasniji i jasniji. Mi sistematski nauke kao buktinje pred sobom kuda god hodimo. One osvetljavaju put naš i hodeći za njima mi hodimo sigurnim putem bez posrtanja i lutanja. Treba li nam, na primjer, da ispitamo more, mi uzimamo nauku o moru i kroz nju kao kroz reflektor gledamo smelo u tajanstvenu dubinu morsku u kojoj su ljudi bez nauke slute cijel lavirint božanskih naseobina. Mesto Posejdona i Nimfa, nauka nam pokazuje oktopode i morske pauke i korale. Treba li nam da saznamo utrobu zemlje, geologiju i mineralogiju, nude nam sve svoje usluge progoneći otuda Plutona i ceo njegov dvor. Treba li nam da vidimo kakve se procesi vrše iza kore jednog drveta? Tu su botanika i hemija, koje neće da znaju za nereide. Hoće li nam se da vidimo šta se zbiva ispod kože našeg tela? Tu je fiziologija koja je isterala sve zle i dobre duhove iz čovečijeg bića. Hoće li nam se da se vinemo u daleke nebesne visine? Astronomija će nas voditi, bez pitanja Apolona i Venere i Kastora i Poluksa. Hoće li nam se da znamo svemu meru i oblik i broj? Matematika će nas o svemu obavestiti, bez kabalističke zamršenosti i pitagorejske mistike. Želimo li poznanstvo sa oblacima i gromovima, mi se obraćamo fizici, a ne Jupiteru i Perunu. Želimo li zdravlja, mi se obraćamo medicini, a ne Iskulupu. Želimo li plodna polja, mi pitamo agronomiju, a ne Dodolu. Nauka je dakle prognala sve bogove iz prirode i znanje je zamenilo verovanje. Nauka je otoda naša svetlost, vera je vaš mrak. Odbacite vaš mrak i primite našu svetlost, tako nam govore naši protivnici, a mi im u čuđenju odgovaramo. Pa mi već imamo tu svetlost koju vi imate. Nauka je naša svojina isto onako kao i vaša. Gde god nam buktinja nauke može osvetati put i životu, mi se tom buktinjom služimo. Kao vi, naša vera u Boga jeste samo jedan naš plus, to je jedna buktinja više, kojom se mi služimo, a koju vi odbacujete. Zar je u većem mraku onaj kome svetli više buktinja? Nauka je bacila veliku svetlost na prirodu, to je istina, no nauka je prognala iz prirode samo polubogove, a ne Boga. Nauka je samo uravnala put pravoj veri. Nauka je očistila hram prirodni od idola i u taj hram uselio se onaj koji je dostojan tog hrama. Nauka je osvetlila morske dubine i visine oblačne i rasterala mrak podzemni i nadzemni. Od svetlosti nauke iščezli su svi pseudobogovi, svi zli, veliki i mali kojima je mašta ljudska naselila ovaj svijet. No od svetlosti nauke nije potamneo, no još više se zasijao istinski duh prirode, istiniti i jedini Bog. Mi ne verujemo dakle u mrak, no u svetlost. Prirodi inheriraju zakoni, velite vi. Ako je tako, onda priroda inherira logika. A ako je opet tako, onda prirodi inherira logika. A ako je opet tako, onda prirodi inherira razum. Zar nije tako? Recimo da nije tako. Recimo da zakoni ne znače logiku i ne znače razum. No kad zakoni ne znače red, a ako oni ne znače red, zakoni ne znače zakone. A ako zakoni ne znače zakone, oni ne postoje. To ne dopuštate ni vi, ni mi. Jer ako zakoni ne postoje, onda nesumnjivo ni priroda ne postoji. Priroda se ne da zamisliti bez zakona, u tome se slažemo i mi i vi. I dotle idući zajedno, niti mi prebacujemo vama veru u mrak, niti vi nama.
Mi se slažemo dakle u tome da postoje zakoni, no mi idemo jedan korak dalje od vas i kažemo zakoni znače razum. Priroda se drži zakona, dakle priroda se drži razuma. Taj razum koji se priroda drži daleko je veći od razuma ljudskog. Razum ljudski je samo jedan nerv tog velikog prirodnog razuma. Kad postoje nervi, postoji centar tih nerava, velimo mi, centar svih nerava u vasioni ili središte svih zakona u prirodi ili svakolikog reda, koji egzistira u stvarima, jeste naš Bog. Naš Bog je dakle razum i svetlost, otkuda mi verujemo u mrak. Zamislite dva mrava koji bi imali sve naše naučne aparate u minijaturi koji bi pomoću tih aparata mogli ispitivati jedan naš prst na ruci. Zamislite da oni tačno ispituju dnevnu konstrukciju našeg prsta i ravnomernost krvotoka u njemu. I zamislite ih sad, gdje se posle trudnog ispitivanja odmaraju i prepiru oko toga kako je čudo taj prst. Jedan od njih, rekao bih, ovaj prst je jedan svijet u kome vladaju zakoni, u kome se nervi na pravilan način ukrštaju i u kome krv večno teče istim pravilnim tokom. Drugi bi rekao da, no odakle počinju i gdje se završavaju ti nervi? I odakle počinje i kuda se vraća ta krv? Ja verujem, rekao bi dalje taj mrav svom kolegi, da oni svi nervi imaju jedan centar. Taj centar nazivam ja mozak i verujem da svi ovi kanali i kanalići krvi potječu iz jednog rezervoara koji ja nazivam srce. Ja u to ne verujem, viknuo bi prvi mrav. Ni mozak ni srce ne postoje. Postoje samo nervi i krv i postoje zakoni koji njima upravljaju. Mi možemo govoriti samo onome što vidimo. Mozak i srce ne postoje. Tvoja vera u mozak, prijatelju moj, jeste vera u mrak. Ili zamislite da ova dva mrava naučnika imaju jedan teleskop u minijaturi i posmatraju kroz njega sunčevu svetlost. Recimo, oni vide kroz njega mali teleskop samo nekoliko zraka sunčevih, no ne vide sunce. Jedan bi mrav rekao, mi vidimo mnoge zrake svetlosti, znamo njihovu jačinu i njihovu boju i znamo vreme kad se oni pojavljuju, kad trnu. I s tim je svršeno. Mi znamo sve što se može o svetlosti znati. Tako bi rekao jedan mrav. Drugi bi odgovarao, da, mi ne znamo zaista više nego to što ti nabroja. No ja verujem da svi ti zraci dolaze iz jednog velikog za nas nevidljivog centra svetlosti, odakle se bezbrojni zraci prostiru na sve strane. Taj centar u koji ja verujem nazivam sunce. Prvi mrav će najediti se i reći na to, kako možeš govoriti o onome što ne vidiš, kako se možeš podavati takvim fantazijama, kakvo sunce. Zraci se svi prostiru do beskrajnosti i nigde centra njihovog nema. Tvoja vera u sunce jeste dakle vera u mrak. Takvi smo svi mi kao ovi mali mravi, mi i naši protivnici. I mi i naši protivnici ispitujemo svet koji opažamo i koji u sravnjenju sa cijelom vasionom ne predstavlja ni toliko koliko predstavlja jedan prst na našem telu. I mi i naši protivnici gledamo nerve prirodne i slušamo krvotok prirodni. No mi se ne slažemo u jednom. Mi kažemo, mi verujemo da kroz nerve prirodne dejstvuje jedan univerzalni razum i da kroz krvotok prirodni struji jedan život koji ima svoj centar, svoje srce. A naši protivnici dobacuju nam, vi verujete u mrak. Mi kažemo dalje, svi ovi fragmenti svetlosti koje nam nauke otkrivaju samo su fragmenti jedne velike neslućene svetlosti. Mi verujemo u tu svetlost i nazivamo je Bogom. Naši protivnici dobacuju nam, vi verujete u mrak. Recite nam vi, gospodo, recite nam. Ko je od nas u mraku? Mi koji tražimo svojim razumom više svetlosti, no što je oči pokazuju i nauka nudi, ili naši protivnici koji se zadovoljavaju onim što očima vide i ušima čuju. Recite nam, čini li se vama da se naša vera u Boga, da je naša vera u Boga vera u mrak? Recite nam što pre, jer od naše vere ili nevere zavisi ceo život naš. Recite nam što pre, jer ko zna dokle ćemo još zajedno živjeti pod ovim suncem. Ko zna da nas smrt ne čeka pred vratima ove kuće. Mi verujemo, Gospode, u besmrće života. Naši protivnici dobacuju nam, vi verujete u mrak. Kako to? Pitamo mi u čudu.
Mi smo gle i poverovali u besmrće iz žudnje za svetlošću. Otkud to sad da mi verujemo u mrak? Možete li nam vi pozajmiti vašu svetlost kojom živite, odgovaramo mi i pitamo naše protivnike. A naši protivnici kažu, da, mi ćemo vam pozajmiti našu svetlost da rasterate vaš mrak. Evo vidite u čemu je naša svetlost. Besmrće života ne postoji. Postoji život i postoji smrt. Život je kratak, smrt je duga. Smrt je kao jedna beskrajna linija, život je kao jedna tačka u sredini te linije. I mi, mrtve i žive stvari, sastoje se iz istih sastavnih delova. Ti sastavni delovi mrtvih i živih stvari jesu materijalni atomi. Ti materijalni atomi grupišu se u praznom prostoru, čas na ovaj, čas na onaj način i svojim grupisanjem obrazuju čas ovakva, čas onakva tela. Slepim slučajem grupisali su se ti atomi jednog dana u jednu neobičnu pokretnu figuru koju mi nazivamo čovekom. Dok u toj figuri postoji jedna određena razmjera atoma raznovrsnih elemenata koji sačinjavaju ljudsko telo, dotle i ta figura kao takva postoji i vrši izvesne funkcije. Kad se ta određena razmjera među atomima poremeti, tad se i ta figura osipa kao jedna kuća od karata, kad izgubi ravnotežu tako da se nikad više ne javi na svetlost u istom obliku. Tako mi mislimo i radi jemstva naše misli pozivamo se na Demokrita, Lukrecijana, Štrausa i Hekela. Naša je misao svetlost, primite našu misao i odbacite vašu naivnu veru u mrak. Tako nam govore naši protivnici, a mi u čuđenju odgovaramo. Pa gle, to vi verujete u mrak, a ne mi. Vi verujete da se sav čovečiji život prostire između dva groba. Jedan je grob rođenja iz koga čovek izlazi, a drugi je grob smrti u koji čovek ulazi. Vi verujete da se jedan čovek pre svog rođenja nije nigde nalazio u vasioni, da samo razbacanim atomima koji su pripadali raznim drugim telima, i vi verujete da se čovek posle smrti nigde neće nalaziti, do opet samo u razbacanim atomima koji će pripadati raznim drugim trećim telima. Vi ne verujete da je čovek ma i u ideji pre rođenja egzistirao. Vi ne verujete da se čovek ma i u ideji posle smrti će egzistirati. Vi ste sasvim bez svetlosti, a ne mi. Vi ne verujete da vasiona ima razum i oči, a mi verujemo. Vaši atomi su bez misli i bez očiju, to su idoli vaši, koji ne vide i ne misle. Vi dakle nemate svetlosti ni za vreme života, a još manje sa obe strane života. Mi verujemo u besmrće života jer verujemo u besmrtni razum vasiona koji je izvor života. Egzistencija prirode dokazuje egzistenciju prirodnih zakona. Egzistencija prirodnih zakona dokazuje egzistenciju univerzalnog božanskog razuma. Egzistencija univerzalnog božanskog razuma dokazuje egzistenciju besmrtnog života. Sve to je jedno sa drugim tako tesno i neophodno vezano da se jedno bez drugog ne da zamisliti. Priroda se ne može odvojiti od zakona koji je drži, jer ne bi se držala bez zakona. Zakoni se ne mogu zamisliti bez života, jer razum je svijest, a svijest je život. Život se ne može zamisliti kao nešto slučajno i prolazno, kad razum vasione večan i neprolazan. Ako je razum večan i neprolazan, onda je smrt samo nešto na razumu, jer kad bi smrt bila i nešto bitno i suprotno razumu, a ono što je suprotno razumu, to je suprotno zakonima prirode i zato ne egzistira. Smrt, dakle, ne egzistira kao nešto bitno i apsolutno u svijetu. Ona ne egzistira kao jedna linija na kojoj je život samo jedna tačka. Pre se može reći da je ona jedna tačka na beskrajnoj liniji života. Mi dalje argumentišemo našu veru pred našim protivnicima ovako. Naš nagon za besmrtnim životom najjači od svih nagona, a gle, sve nagone kojim nas je priroda snadbela, priroda je u stanju i da zadovolji tu punoj meri. Mi nemamo ni jednog nagona koji mi u ovome životu ne bi mogli do prezasićenosti zadovoljiti. Otuda veliki, možda i najveći deo nas umire zasjetivši se manje više svoje nagone. No niko od nas ne umire zasjetivši jedan svoj nagoj, svoj najjači nagon, nagon za besmrćem. I oni koji izvršavaju samoubistvo ne begaju iz života zato što su zasićeni ovoga života i zato što su žedni i gladni jednog boljeg života. Oni koji su bili toliko bogati i srećni da su zadovoljili sve i najmilije i svoju želju i žudnju u ovome životu, umiru plačući. Zašto?
Zato što umiru žedni i gladi besmrtnog života. I oni koji su živjeli punu 100 godina i čija se 100 godina života sastoji iz sasvim jednolikih monotonih dana umiru plačući. Zašto? Zar im nije već dosadno provoditi te iste dane? Jeste, dosadno im je. Dosadan im je ovaj život i oni žele i očekuju jedan bolji život. A međutim nisu sigurni da li će im taj bolji život pasti u deo posle smrti. Zato plaču pri smrti. Oni nemaju poverenja u prirodu, iako im je priroda dala toliko dokaza svoje iskrenosti i istinitosti. Priroda ih ni u čemu nije obmanula. Sve nagone koje im je dala, ona im je i zadovoljila. Pa ipak oni nemaju vere u prirodu, oni se boje da će ih priroda ipak na kraju krajeva obmanuti. Oni se boje da neće zadovoljiti njihov najjači nagon za besmrtnim životom. Oni misle da ih priroda hrani i poji u ovom životu i da bi za to mogla oblanuti u njihovoj glavnoj želji. Oni misle da ih priroda hrani i poji u ovom životu da bi ih na kraju krajeva progutala svojim tamnim ždrelom smrti kao što Kronos guta svoju decu. No nešto toliko nepoverenja prema prirodi. Nije li ono nelogično i nedelektno? Priroda se svaki dan pokazuje toliko moćna da je u stanju zadovoljiti i najmonstruoznije prohteve čovečije. Kako dakle da joj ne verujemo? Da će ona moći zadovoljiti i našu žudnju za životom posle smrti. Ta naša žudnja prirodna je, to je njena žudnja, a sve žudnje prirode je isuviše u stanju zadovoljiti. Mi argumentišemo i ovako našu veru. Veliki duh Vasione koji nas je stvorio i koji je na nas položio mnoge mogućnosti i koji sve te mogućnosti nekoliko desetina godina u nama razvija i dovodi ih do izvesnog savršenstva, taj veliki duh Vasione pokazao bi se nerazumnim kada bi toliki trud svoj jednim mahom uništavao, on bi pokazao nedosledan sebi. Kad bi ugasio jednim mahom onu svetlost koju on u nama palio celog našeg veka i najzad pokazao bi se neekonomičan, kada bi počinjao jedan proces usavršavanja u istoriji uvek iz početka, uvek samo na novim ljudima uništavajući smrću sasvim one koje su došli već do jednog visokog stupnja savršenstva. A za veliki duh vasionski ne može se reći ni da je nerazuman, ni da je nedosledan, ni da je neekonomičan. Svoju razumnost, svoju doslednost i svoju ekonomičnost pokazuje nam on u prirodi na svakom koraku. Mi se ne bojimo smrti, velimo mi našim protivnicima, još i zato što vidimo da se i sama priroda protivi smrti. Priroda neće da umre, priroda hoće da živi. Ako je išta prirodi jasno, jasna je ta težnja njena, težnja za neprekidnim kontinuiranim životom. Ako ništa, dakle, ono sebičnost prirode osigurava nama besmrtan život. Priroda hoće da živi, a ona živi kroz nas. Ako bi želela smrt nama, priroda bi morala kroz to želeti smrti sebi, a priroda ne želi sebi smrt. Ona dopušta smrt delovima svojim nama, samo zato što ona zna da ta smrt vodi opet jednom drugom životu. Nikad mi ne bi mogli umreti, ne bi mogli otići iz ovog života kad bi smrt bila nešto apsolutno kako je mi zamišljamo. Ne bi mogli otići iz ovog života i kad bi htjeli. Mi ne bi mogli ni samoubistvo izvršiti, kad ne bi po smrti opet mogli živjeti. Priroda nam to ne bi dopustila, jer priroda hoće život i ona šalje smrt na nas i dopušta samoubistvo, verujte, samo zato što se ne boji smrti, da će nas smrt uništiti. Priroda se dakle ne boji smrti. Zašto se mi bojimo? Mi se ne bojimo smrti, velimo mi dalje našim protivnicima, još i zato što naša logika nikako ne dopušta da je smrt u stanju uništiti jednog Šekspira, Getea, Kanta, Tolstoja i druge. Uništiti jednom rečju najuzvišenije produkte velikog truda. Jer kad bi to naša logika dopustila, onda bi ona morala dopustiti i nerazum u prirodu, dopustila bi i nezakonitost, a to je isključivo. Kada bi smrt bila u stanju uništiti potpuno Šekspira, ona bi bila znači u stanju da opustavi zakon evolucije u prirodi. Šekspir je pre smrti nesumnjivo želeo, kao i svi ljudi što žele, da i po smrti živi i da se i po smrti svojoj evoluira, usavršava. Zar je evoluciju mogla smrt zaustaviti?
No gle, to isto želeo i Gete, i Kant, i Tolstoj, i cijel rod ljudski od Adama do danas. A ko je cijel taj rod ljudski, ako ne cijel jedan znatan deo prirode? I to jedan kvalitativno i kvantitativno veoma značajan deo prirode. Želja ljudskog roda može se identifikovati sa željom same prirode. Priroda želi da se po smrti produži život, to jest produži započeta evolucija, započeto usavršavanje, a kad to priroda želi, to je lako ostvarljivo. Naš nagon za besmrtnim životom, dakle, jeste nagon same prirode. Zaključci našeg uma mogu nas obmanuti, no priroda svojim nagonima nikad nas ne obmanjuje. Tako mi velimo našim protivnicima i onda ih pitamo. Kako dakle da je naša vera vera mraka? Gle, mi verujemo u svetlost i posle smrti i prerođenja, a vi ne verujete u tu svetlost i opet vi nazivate našu verom mraka. Gdje vas je opkolio mrak sa svih strana i vi ipak držite da se nalazite u svetlosti? Recite nam ko je od nas u mraku, mi koji tražimo razumom više svetlosti no što nam i oči pokazuju i nauka nudi, ili naši protivnici koji se zadovoljavaju sa onim što je površno, što oči vide i površno što uši čuju. Recite nam što pre, jer od te vaše vere ili nevere zavisi ceo naš život. Recite nam što pre, jer ko zna dokle ćemo još zajedno živjeti pod ovim suncem. Ko zna da nas smrt ne čeka pred vratima ove kuće? Pre nego što smrt dođe treba da znamo ima li smrti. Mi ne verujemo, gospodo, u nejedinstvo ljudskog roda. Mi verujemo u jedinstvo ljudskog roda. Naši protivnici dobacuju nam, vi verujete u mrak. Kako to, pitamo se mi u čudu. Mi smo i gle poverovali u jedinstvo ljudskog roda iz žudnje za svetlošću. Otkud to sada mi verujemo u mrak? Možete li nam vi pozajmiti vašu svetlost kojom vi živite? Pitamo mi naše protivnike, a naši protivnici nam odgovaraju. Da, mi ćemo vam pozajmiti našu svetlost da rasterate vaš mrak. Evo vidite u čemu je naša svetlost. Ne postoji jedinstvo ljudskog roda, svaki čovjek je najposle cilj prirode, ako bi se uopšte smelo govoriti o cilju prirode. Među ljudima ne postoji nikakva metafizička ni organska jedinjenja, ne postoji istorija čovečanstva, već samo istorija pojedinih ljudi. Napustite i vi vašu veru u mrak i primite ovu našu misao, ovu našu svetlost. Tako govore naši protivnici, a mi im u čuđenju odgovaramo. Pa gle, vi verujete u mrak. A mi ne verujemo da postoji i metafizičko i organsko jedinstvo među ljudima. Ne postoji ni jedan čovjek besmislen i besciljan. No smisao i cilj života na zemlji ipak nije svakom čoveku ponaosobno u svim ljudima ukupno uzevši. Svi su ljudi članovi jednog velikog organizma koji je ponikao na zemlji, koji se kroz istoriju razvijao, rastao, žuteo i zeleneo, bolovao i cvetao i koji će najzad završiti svoj tok, kao što ga je i počeo. Taj organizam, to je cijelo čovečanstvo na zemlji, do iščeznuća posljednjeg sa zemlje. I zato što osjećamo jedinstvo ljudskog roda i nailazimo u svoj smisao u zajedničkom smislu suvekolikog čovečanstva, mi se i ne povlačimo samo u sebe i ne otuđujemo od ostalih ljudi. Mi osjećamo da čovečanstvo ima jedno telo i jednu dušu uzevši to jedinstvo u radosti i celosti celog čovečijeg roda. Svi ljudi na zemlji sačinjavaju jednog čovjeka, jednog svečoveka. Taj svečovek star je mnogo hiljada godina i raspostrt je po cijeloj planeti. Sva istorija dosadašnja i odsadašnja sačinjavala istoriju svečoveka. Taj svečovek je veća moć i veća inteligencija od naše pojedinačne moći i inteligencije. Razbacani i razdijeljeni mi se osjećamo kao siročad, nejaki i ubogi. Jaki i ponosni pak osjećamo se mi onda kad zamislimo u jedinstvu sa cijelim rodom ljudskim, sa svim ljudima na zemlji kao što se danas osjećamo na dan zajedničke molitve hrišćanske univerzitetske omladine na cijeloj planeti našoj. Zato se mi molimo danas za sve male i neslobodne ljude čiju sudbinu mi Srbi osobito dobro poimamo. Njihovo olakšanje i mi ćemo osjetiti ma gdje oni živjeli. Mi se molimo za sve one koji su gori i neprosvećeniji od nas. Kad oni budu bolji i prosvećeniji, mi ćemo se osjetiti još boljim i prosvećenijim. Kao što se jedan zdrav deo na telo osjeti još zdraviji kad jedan drugi bolestan deo tela ozdravi. Mi se molimo za sve one koji su veći i kulturniji od nas.
Mi na njih gledamo kao na ontice, koje napred lete i presjecaju vazduh svojim krilima. Mi se molimo za njih da ne klonu i ne sustanu, jer dok god oni bodro prednjače, mi se osjećamo u zaklonu sigurnosti. Mi se molimo za Evropu, jer je ona naša, šira domovina i ognjište, na kome se mi, kao i ostali svijet, još uvek grejemo i osvetljavamo. Mi se molimo za Ameriku, drugi najprosvećeniji kontinent u svijetu. Molimo se za ovaj svijet, novi, mladi, pun poleta, inicijative, pun optimizma i radosne volje za život. Mi se molimo i za ljude ostalih kontinenata, molimo se i za crnce i za crvenokošce, molimo se i za ljude žute rase koja sad proživljava najtežu krizu u istoriji svojoj. Mi se molimo i za one ljude koji veruju u Muhameda ili u Budu, molimo se i za one koji se klanjaju Jahovi. Molimo se za naše protivnike koji našu veru nazivaju verom mraka. Molimo se i za one koji veruju u veštice. Molimo se i za one koji se klanjaju suncu i zvezdama. Molimo se i za one sujeverne i sve bezverne na cijeloj ovoj zvezdi na kojoj svi zajedno živimo i koja nas trpeljivo nosi između jata mnogih drugih zvijezda i koja nas sve hrani i greje. Jednom rečju mi se molimo za svu decu naše majke zemlje, za svu braću i sestre naše. Mi se tako molimo, jer vera nam naša nalaže da se tako molimo. Recite nam vi, Gospodo, recite nam, da li je naša vera vera mraka?